enroll apply tidak lagi accept the marksheet class test kemudian class test lanjut verification kita verify kata pasti mana lepas pasti telepon langsung juga mau karena ada pasti karena lepas langsung Jungi ke sulung tang bangi penduduk di kapur dari lada ki ngatip bagi padon na kabur hi gila pandek ya ke na ka banta jungi ada ki numi kemar jungi ke perkat sisa na ka kun sama jungi batin yo ya ka kalawai ka bapa te kemudian perkat na ka banta jungi da se kan sawan ra ye so ba kuningi dan yo jintip ba da se na ul kaleng jung otang ki chief minister ne da se gubernur wa penyarap na ka banta jungi tingi kwa ban ai ka city kerpang sauro pada undon kata gamen sim sungusung ilem na panta jungi ikun sama bani dawai kene ka hok jungi bangi penlong kene ka exam tingi kwa ban ai jintip ya bakam kerpang tau ni kwa ban pa sendal jungi ka city bangi kuat siapa long kita gi klawat jongkari yang kengel lagi atiar nya dai gi dong sun jongkari haba ka sarkar ka le kumne kai ka jing perkat nam ta jungi samla ka jing perkat jungi kawan ka jing perkat pas new nomor ka sarkar ka les new haba ka sarkar ka lapu ki rul ki an bangi barokot ni depan kita ki an ki dai nak benta jungi ngai lada ka sarkar ka pen ken te kumno ngi le haba u bru pen ken nya ka dok an u ha po ka kunala ne wa po ka jing pen sistem lada ndrai yang ipat balai yang ikut ni kawan dia, balai yang biar kita ke exam ni balai. Kau kata ni kuat pun pencai, kesorkar kan dia pun pencai ni kan hukum. Balai yang hidup yang kena ke exam ni jangan perlu. We want justice. We want justice. We want justice. We want KHASI. We want justice. We want justice. Have everything we have the right, so we don't sit here for any entertainment, any else. We sit here for our rights, so we want our right from the government. And for the TOD also,
there is one question I want to ask from the government about Agnipath scheme. Furthermore, I'm not against, okay, but I want to ask one question against the theory. Do you think army is safe? Do you think army is safe? Army is not safe. If once you enter in the army, means you have sacrificed your life. You don't know about tomorrow, from where you will get one headshot. So those candidates who have been selected in Agnipath scheme in future, after 4 years they will be retired. Who knows? Many of them will be like disabled, like fracture arms, disabled, fracture or broken bone. Do you think they will those guys will be accepted in Assam Rifle BSF? I don't think so. They will be accepted. Then what about those guys who will be disabled after retirement during the process of all these 4 years? If they get a duty in like in Kashmir, in Siachen, these places are very risky. So who will take the responsibility of this? Expect Namar Aisyah Mila community tanya ke join Bitar ada balai besarkar kalau kansel jaga ke nak kata यहाँ पर demand no jaga exam ba government kan conduct na exam joni umdai bakan pesakut umdai bakan cancel jaga ni exam joni namar ni ladap pass physical medical nak kata यहाँ पर demand jaga ke kebangi jaga ke right joni यहाँ पर demand besarkar bakan skill tu bakan siap jaga ke kebangi terang jaga kita ni sistem baras kata we want justice we the war we the war guys buat perlap lagi puan yang kedua lagi mungkin demand yang hot lagi sistem baras kata we want justice we want justice we want justice we the war we want justice we want justice bro bukan hamde yuan hamde paniang ala kahok we want RCC exam balai ke sarkar jungi kan sukan sel kan ke exam apa mangi nadu ke sengi bangilan mare shipai menmit ni klam dia adu men step pau baje isu syong isu yang ngila lain mare ngila dap di medical bro andre balai ke sarkar kan sel kan ke exam jungi house ne marjar kendai ke sarkar kla penmi ya ke application banwan rally andre ya kata la cancel nomor balai peladon kalau tahu ya kata omdan menaru banwan rally nomor balai katu nangi bro lesek pada nang ya apply ya katu ndrai nak preng jongi ngi padio ban lej mare ngi padio ban lej medical ndrai usna barjar buai mangi bro ngi ladap ya kajing mare ngi ladap ke medical ngi laap berkesurkar kelap postpone ya exam jongi hadu benai di sumbar haka district jongi